nimekuja kuwaona namna kati yenu kuna wenye wametekwa, kuna wenye wamejiripoti. Ninyi wote na Kongomani, sio hivyo? Kuna FDL ndani? Hakuna. Iyi ni pasi bapasinze ya ibaye nk'iya gatandatu bapasinga muri iki kigo cya Rumangabo, kuko ngira ngo mu byo President Tshisekedi buri munsi akunda kubwira amahanga avuga ko yatewe n'igisirikare cy'u Rwanda. Kandi ibi birego u Rwanda rwakomeje kubihakana keshi, ndetse ruvuga ko nta mpamvu nimwe rufite yatuma rutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni ikimenyetso cyereka Tshisekedi tidori abo mu Rwanda ngaba bararirimba mu Giswahili, morale ni mu Giswahili. Umuyobozi wabo General Makenga, Sultani Makenga ari kubabwira ati muri mwe harimo abo twafashe. Mu gihe abo Kinshasa yafashe bo bamwe yarabishe, abo yafashe ba M bamwe yarabishe, n'uyu munsi iyo iri kuberekana ivuga ko ari abasirikare b'iki b'u Rwanda. Mu gihe M23 yo iri kubwira abasirikare ati turi abakongomani bamwe, ababatrininze n'abakongomani bagenzi banyu. Bamwe muri mwe mwarizanye kuko mwabonye ko igisirikare cyacu ari igisirikare cy'umwuga. Kongo izayoborwa na M23, izubakwa na M23. Garukiye. Okay. Urumva ibaze uri umugaba mukuru w'ingabo, wise abasirikare uyoboye ko ari za mayibobo, ari inzererezi. Rero Makenga we ari kubaka igisirikare, kandi uburyo ari kucyubakamo biragaragara ko iki gisirikare je nk'umusesenguzi kizayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera iki? Reka nanjye ngusuza kandi ngushimira ko warahisemo yicano. Turagarutse muri bwa busesenguzi bwacu, cyane cyane turacyari hano muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, cyane cyane hano mu gihugu cya Kongo. Turagaruka ku mutwe wa 23 cyane cyane kuko mu minsi nk'ibiri cyangwa 3 ishize habaye igikorwa hari mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, aho AFCM 23 mu basirikare bafatiwe ku rugamba barimo Wazalendo na FARDC, habaye umuhango wo kubinjiza mu gisirikare cya 23. Reka wenda tuze kubanza kumva ibyahabereye, ubundi tuze kwakira umusesenguzi wacu Mugisha aze nawe kudusesengura kubiri kuba cyangwa se kuri iyi nkuru. Reka ariko mbanze nkwakire ubanze usuhuze n'abadukurikiye. Murakoze cyane abakunzi bacu, mukomeze mukore subscribe, mukore like ndetse na share, tujye tubana umunsi kundi. Yego. Reko tugiye kujya tubaha update. Yego. Reka tubaze twumve ibyabere hari Rumangabo, ubundi ugaruke udusesengurira. Habari ya mafunzo. Nimekuja kuwaona namna kati yenu kuna wenye wametekwa, kuna wenye wamejiripoti. Ninyi wote na Kongomani, sio hivyo? Kuna FDL ndani? Hakuna. So nyinyi wote na Kongomani ambao wameshikwa na Kongomani wenzao, ambao wamejiripoti kwa Kongomani wenzao, sio hivyo? Mko mikono ya wenzenu, ya ndugu zenu wa Kongomani. Ndio maana mko hapa. Na tumeleta hapa ili kubadilisha kwanza. Sababu mlikuwa kwa mambo ya ujinga, mkiongozwa na wajinga huko ambao wenyewe wanajitaka kama ni wajinga. Yaani rais ambaye yuko huko amesema jeshi la Kongo ni clochard. Reka wenda ntago tuza kumva ijambo ryose, ariko ahangaha uyu ni General Sultani Makenga yararimo avuga ati uko muri ahangaha abenshi nabo twafatiye ku rugamba, abandi nabizanye kuko mwabonaga wenda ko igisirikare cyanyu kitagishobotse,
ati kandi mwize muri hano muri kumwe na bene wanyu n'abakongomani bagenzi banyu. Ku bwawe iki gikorwa wacyakiriye gute? Icyambere ibi biranyomoza President Felix Antoine Tshisekedi udahwema kuvuga ko igisirikare cy'u Rwanda ari cyo bahanganye. Kuko iyi ni pasi bapasinze ibaye nk'iya gatandatu bapasinga muri iki kigo cya Rumangabo. Kuko ngira ngo mu byo President Tshisekedi buri munsi akunda kubwira amahanga avuga ko yatewe n'igisirikare cy'u Rwanda. Kandi ibi birego u Rwanda rwakomeje kubihakana keshi ndetse ruvuga ko nta mpamvu nimwe rufite yatuma rutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rusaba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyira mu bikorwa ibyo yemereye imbere y'amahanga. Ibyo yemereye imbere y'amahanga ni ugusenya no kurimbura burundu umutwe wa FDLR. Dore ko uyu mutwe iyo bawuvuzeho uhita usohora n'amatangazo bigaragara ko uhari. Yego. Urakurikirana? Ibi rero icyo bivuze cya mbere ni ukwereka Felix Antoine Tshisekedi ndetse na ya mahanga yose yuko adahanganye n'igisirikare cy'u Rwanda ahubwo ahanganye n'abanyekongo ubwabo bakeneye impinduka mu gihugu cyabo. Bakeneye uburenganzira bwabo. Kandi buryo umuntu urwana haranira uburenganzira bwe ntacyo wakora ngo umuhagarike. Yego. Kuko ntacyo abafite ahomba. Yes. Deje uburenganzira bwe yarabuhombye. Nta kindi afite cyo guhomba. Nta kindi afite cyo guhomba, agomba kurwana mpaka. Niyo mpamvu aba bahungu ba M23 mu mirwanire yabo utajya wumva bo basubiye inyuma. Niyo basubiye inyuma babikora ari ukugira ngo bongere biyoroganize mu buryo bwabo, ariko nta hantu bajya bava ngo bananirwe kongera kuhisubiza. Urugero nabikubwiye, rero iki cyambere, iki ni ikimenyetso cyereka Tshisekedi tidori abo mu Rwanda ngaba bararirimba mu Giswahili, morale ni mu Giswahili. Umuyobozi wabo General Makenga, Sultani Makenga ari kubabwira ati muri mwe harimo abo twafashe. Mu gihe abo Kinshasa yafashe bo bamwe yarabishe, abo yafashe ba M bamwe yarabishe, n'uyu munsi iyo iri kubereka nivuga ko ari abasirikare b'iki b'u Rwanda. Mu gihe M23 yo iri kubwira abasirikare ati turi abakongomani bamwe, ababatrininze n'abakongomani bagenzi banyu, bamwe muri mwe mwarizanye kuko mwabonye ko igisirikare cyacu ari igisirikare cy'umwuga, ariko mwizanye muri bene wanyu. Mu ndirimbo bari kugivuririmba ngo Kongo inajengwa na nani? Kongo izayoborwa na M23, izubakwa na M23. Rero iki ni ikigaragaza ko uyu mugabo mu magambo yakomeje gukoresha Makenga, General Makenga yavuze ko ari abanyekongo kandi ko gahunda bafite ari iyo kubaka igisirikare, ndetse nuko iryo jambo ryose utarishyizemo. Hari naho yageze arababwira ati murashaka gukomeza kwitwa abasirikare ba mayibobo, kuko niko Tshisekedi yatutse igisirikare cye. Niho twagarukiye. Okay. Urumva ibaze uri umugaba mukuru w'ingabo wise abasirikare uyoboye ko ari za mayibobo, ari inzererezi. Yavuze ngo ni Kroshare. Urumva? Already yo ntago ari morale uhaye igisirikare. Urakidekoraje. Rero Makenga we ari kubaka igisirikare, kandi uburyo ari kucyubakamo biragaragara ko iki gisirikare ngiye nk'umusesenguzi kizayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera iki? Buri igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gucikamo ibice bibiri, kandi cyanamaze kuba dekohaje mu byerekeranye n'intambara. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu wenda reka nkwareze gatoya, kuko wenda sinzi nimba waragiye ujya ku rugamba, wenda warigeze kuba umusirikare ukarwana, ariko ni ukuvuga ngo nimba urugero batayo yakiri kurwana hano, yego, ahangaha turi
hanyuma iyi batayo igatsindwa hano ikimuka ikagenga ikongera kugenga ahandi defense zayo kugira ngo itangire haduyi nabwo igatsindwa haduyi ikayatsaho umuriro igatsindwa uyu musirikare umaze gutsimburwa kabiri ahita badekuraje yego ahita avuga ati twikorera intwaro buriya ni nabyo byabaye hariya nakubwiraga za Gatogota na za Ruvunge na hariya za Rubarika urumva umuriro bacanweho abagenguye imbunda abashoboye kuwurokoka bamanutse biruka muri Buvira bavuga ati muve mu nzira bituma Buvira nta ntambara ihaba. Yes, umusirikare wamaze kuraswaho aba basirikare ba Kongo uretse ko bakomeza guhabwa imbaraga n'igisirikare cy'u Burundi gikomeza cyongeramo abandi ariko kikazana wenda abataratsinzwe mu ntambara ariko wabonye intambara ya Ruvungi ntago yasubirayo akabona intambara ya Gatogota ntabwo ntekereza ko yasubira kugenga imbunda imbere ya M23 ntabwo bishoboka kuko uba wamaze guta icyo bita moral haduyi yakwirukankanye akakwimura ku birindiro bimwe ukongera ukajya mu bindi ntakakwimura igisigaye no gukubita imbunda ku rutugu ugahunga. Ni nayo mpamvu ubona ibice byinshi urabona reka nkwereka nk'urugero urabona nka Makobora Makobora uretse intambara yabaye nyuma M23 ivuyeyo ariko M23 ikimara kugira muri Uvira yarakomeje kubera iki iri gusunika abasirikare batsinzwe bikoreye imbunda bajye kure y'umujyi no kurwa gufata Makobora ntago byagoranye ntago Makobora habaye intambara nk'iyabaye Ruvungi kuko bari kurwana n'umusirikare wamaze gutsindwa mu mutwe yatsetinzemo yabonye ibyabaye yabonye abapfuye yabonye imiriro yataye intwaro yataye imyambaro yataye indake yataye wabonye ibikoresho bafashe hariya byinshi by'ababirigi byanditseho ko ari by'ababirigi bohereje kuza kurwana muri iyi ntambara nuko rero yo haduyi yagutsimbuye 1 2 3 umusirikare mu mutwe iby'intambara bihita bivamo yego buriya ni nayo mpamvu turadutero shuma twose kuba ari ukwirwanaho gusa kugira ngo ntago ari ukurwana kugira ngo bafate ahantu bisubiza ahantu mu 23 yafashe oya ni udutero shuma two kurwana kugira ngo babone inzira wenda yabafasha kugera aho abandi bari biyoroganize ariko ntabwo ari igitero cyagaba ubwa ngo gifata ahantu. Rero iki gisirikare icyambere aho gitandukaniyeho n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifasha abasirikare ivuga ko ari u Rwanda. Nubeje mu yaraberekanye yerekana uwasimbuye wa wundi wavuze ya magambo y'amoko n'ibiki byose. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wamusimbuye yerekanye abasirikare avuga ko ari u Rwanda. Yego. Nyamara u Rwanda ibirego rwabihakanye kera rwerekana urutanga ubusobanuro buhagije. M23 aba iri gufata iri kuba training ikanababaza murashaka kutwiyungaho kuko abadashaka kubiyungaho ibashikiriza Monesco nako ibashikiriza HCR ikabatwara ikabashikira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashaka kuyiyungaho ikabajyana Rumangabo ikabavanga n'abandi bashatse kuza mu gisirikare cya M23 ikabaha imyitozo mu myitozo ibaha. Umwitozo wa mbere ibaha ni ukubumvisha ko bose ari abakongomani ikabakuramo ivangura. Yego. Ubu ikibazo Kongo ifite ari nacyo n'u Burundi bufite ni ugucamo abaturage ibice ivangura ry'amoko. Reka ngo urugero rwose Tshisekedi ubwe yitangarije ko ibintu by'amoko u Rwanda ari rwo rwabizanye muri Kongo bitahabaga. Iki kirego Ndayishimiye baragisangiye. Nigeze kumva Mbayahaga bivuga. Mbayahaga yarabivuze. Ndayishimiye yarabivuze. Aravuga ngo aya moko
mbere ya 90 ngo abarundi bari babanye neza ngo ariko ubwicanyi bubaye mu Rwanda ngo abatutsi bo mu Rwanda barambuka bajya i Burundi. Ibi byavuzwe n'igihugu cy'u Burundi. Ngo bigisha ngo ibi bintu by'amoko ngo abanyarwanda nibo babizanye, abatutsi bo mu Rwanda nibo babizanye i Burundi. Nubu na Kongo nayo president umuyobozi w'igihugu kan imagine aravuga ngo ibintu by'amoko u Rwanda nirwo rwabizanye. None se tukubwizanye ukuri, ubwicanyi bwatangiye gukorerwa abanyamurenge ryari? Bwatangiye ryari? Ndaje mpagire. Kuvuga icya kabiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itanga ubwene gihugu ku bakongomani, ariko abanyamurenge b'imurenge bo bakanga kwemerwa nk'abakongomani. U Rwanda icyo gihe rwari ruhari. Oya. Rero iyi ni turufu ya Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye bari gukoresha kugira ngo barebe ko amahanga yabumva. Bari gukurikirana. Mu byo rero impamvu 23 umusirikare ifashe wese abanza kujya rumwangabo, icyambere nukubanza kubasinyamo ideology ibumvikanisha ko harimo ibice by'abahutu n'abatutsi. Ikababwira ngo mwese mura ntumve ririya jambo irikoresha ngo wibaze indi mpamvu. Barashaka ko ureba uwo mudahuje ubwoko, yaba ari umubembe, yaba ari umunyamurenge, yaba ari umunyaruco, yaba ari umunyamasisi, ukamubona kimwe nk'umukongomani mugenzi wawe. Mu bye Muventura iri kurwanira, icyambere n'ukongera kunga abanyekongo, kuko mu byo yababwiye ngo musangire umuco, mufite umuco umwe, tugira umuco umwe. Kabiri, ntimwakomeza gukorera igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe perezida wacu abita inzererezi, abantu badafite agaciro. Hariya rero icyo M23 yari gukora, irashaka kubaka igisirikare, iri kubaka igisirikare gihuriweho n'amoko yose, gihuriwemo kuko urabona nubu uretse ko wenda kwigisha nugozaho nubu baracyamagara bazarendo. Habwa bazarendo Tshisekedi yakoze ikosa rikomeye guha intwara abasivile. Buri ikosa rikomeye no guha intwara abasivile. Iyo umusivile umuhaye intwaro ayikoresha mu kwihorera kuri mugenzi we kuko ntabwo aza agaciro k'intwaro. Yego. Ni nayo mpamvu usanga akavuyo kari kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 ifite akazi gakomeye ko kugira ngo yongere isubize iki gihugu ku murongo, kuko cyamaze kwinjirwa, cyamaze gusa naho gisenyuka. Kuko buri ikosa rikomeye no gufata umusivile ukamuhereza intwaro warangiza ukamubwira ngo jya kurwana. Uyu musivile ntabwo azi amategeko y'intambara. Ashobora no kubura, ashobora no gutsindwa. Niyo mpamvu aho banyuzeyo bamaze gutsindwa bagenda bica abaturage, bagenda basahura abaturage. Yego. Mbere yuko Uvira yinjirwamo, mbere yuko Makobora yinjirwamo, mbere yuko za Ruvunge zinjirwamo, abaturage bo muri Makobora, uyu munsi Makobora ya mbere n'iya kabiri abaturage bayo, mbere yuko 23 ihafata, abagore barasambanyijwe, bakorewe iyicarubozo, bakorewe genocide. Yego. Abagore barasambanyijwe, imitungo, amaduka arasahurwa, ibintu byose biratwarwa. Ibyo ni ikikwereka ko igisirikare nacyo nyacyo cy'igihugu ntago gisiga gihungabanyije umutekano w'abaturage. Kuko ejo kiba giteganya atari ejo twahadahagaruka. Yego. Tuzaza kuyobasa abaturage twasize twishe, twasize dusambanyije, abana b'abakobwa bafashwe ku ngufu za Makobora. Kugeza nubwo neza na Monesco yamagana ibikorwa byakorewe abaturage, kubafata ku ngufu, kubasahura ibyabo,
ibyo byose rero urumva ni ibikorwa bikorwa n'ababazarendo bahawe intwaro ari abaturage bo yo batsinzwe nta kindi no guhita basahura no kwica uwo babonye wese. Rero urumva mu byo mama 23 ihanganye nabyo ni ukwigisha aba bantu, yimaze kubigisha rero ibasubiza mu gisirikare bakagenda kurwana nk'abandi basirikare. Urabyumva? Ibi rero biragaragaza ko mama 23 bitinde bitebuke. Umuntu ntago yatinya kuvuga ko buriya nubona igisirikare gihamagarira abantu kukizamo ari amoko yose. Mu gihe Tshisekedi we abasirikare barimo b'abanyamurenge, reba nka General Gasita. General Gasita yoherejwe kujya kuyobora guhagarara ingabo muri Uvira. Yoherejwe muri Uvira, abazarendo bakora imyigaragambye atarahagera, baramwanga bati ntidushaka uwo mututsi. Biriya umugaba w'ingabo za Kongo, umuvugizi w'ingabo za Kongo yavuze ni politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko muri gahunda yabo, systeme y'igisirikare niko yubatse, systeme ya president y'urwego rwose rw'ubuyobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwubakiye mu macakubiri. Biriya yavuze ntabwo ari igitangaza. Gasita uriya mugaba w'ingabo ataravuga, uriya muvugizi w'igisirikare ataravuga, Gasita abaturage wazarendo ntizavuze ko zidashaka umututsi muri Uvira. Ati uwo musirikare w'umututsi nitumushaka araje atanga umujyi wa Uvira. Icyo rero ni ikikwereka ko Kongo yamaze kwinjirwamo n'abajenosideri basize bakoze jenoside mu Rwanda. Bageze hariya bahabwa imirima barahinga, bahabwa ibirombe by'amabuye baracukura, ariko bigisha umukongomani wese ku mwanzi we ari umututsi. Nk'uko byagenze muri iki gihugu. Bo bamwigishije ko kuko no mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo. Bo bagezeyo bare aba genocideri basize bakoze jenoside, bageze Kongo batangira kwigisha no gucengeza n'ubundi byari bihari. Ariko bare aba genocideri bageze icyo bakoze cyambere ni ukwinjiza no gucengeza amatwara yabo mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bw'uko umuntu mubi ari umututsi. Yego. Ibyo barabyigisha bigeraho noneho biba bibi. Mama 23 itangiye kurwana. Kugeza uyu munsi bo bayita ko mama 23 ari igisirikare cy'abatutsi, ariko sibyo. Ntabwo ari byo. Ni igisirikare kirimo amoko menshi yose y'abanyekongo. Yego. Uretse ko Kongo yo yibigezeho byo itanabyemera, ivuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda. Ariko ibyo nabyo ni ibinyoma. Rero ni ikigaragaza ko buriya buyobozi bwa Tshisekedi uhereye mu nzego zo hasi ukagira ku rwego rw'igihugu bwamaze kwinjirwamo n'amacakubiri. Aya macakubiri rero ni adashobora gutuma n'iki gisirikare cye kirwana urugamba ngo gitsinde. Yego. Kuko reka ngurugero, wenda nimba utaru hari, ariko wenda ngurugero, igisirikare cyari hano mu Rwanda mbere yuko Exfar igisirikare ingabo za Exfar kunanirwa no gucika intege kwacyo nuko nacyo cyatangiye kujonjora abasirikare bambaye umwambaro w'igihugu bakabica ngo nabatutsi. Ngira ngo barishwe beshe. Yego. Birazwi. Bakabica ngo nabatutsi. Na kiriya gisirikare yo gusenyuka kwacyo kuko ubundi gisirikare kimeze nk'ikitagira ubwoko. Burya igisirikare nta bwoko kigira. Yego. Umusirikare rengera umwene gihugu atarebye ubwoko, atarebye iki. Wabyumvise? Rero na kiriya gisirikare cya Kongo imbaraga zo kurangira kwacyo. Uyu munsi urumva abajenerali barenga 20 n'abangahe barafunze.
nta nuzi nimba bafunze nimba batarishwe batarishwe abandi barishwe nta kindi leta ya Kongo ibikibaziza bariya bose wumva bavuga ngo babara bashinja gukorana na mama 23 nabo mu bwoko bw'abatutsi bakavuga ati rero aba bantu tubikize urumva yego abo bene wabo ni bafata igihugu bazasange twarabakuyeho aho rero igihugu kuyobora igihugu biba byakunaniye no kuyobora ingabo biba byakunaniye uri gukurikirana mu gihe leta igisirikare cya mama 23 cyo uwo gifashe kitareba ngo uyu ni umututsi uyu ni umuhema uyu ni oya kiravuga ati twebwe twese turaba Kongo mane iyi politike rero ya mama 23 ni izabashoboza gutsinda burundu igisirikare cya Tshisekedi kikavaho yego mugisha reka ngushimire wabwara ubusesenguzi ku ijambo rya General Sultan Makenga ariko n'ubundi tuzakomeza tubasesengure n'ibindi bijyanye n'ibiri kubera muri iriya ntambara cyangwa se no muri aka karere muri rusange reka rero dushimira abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao ciao